ezkerrekoa eta abertzalea den herriak, proiektu politiko eta antolakunde berri baten beharra duela pentsatzen dugu, egungo errealitate eta baldintzetatik abiatuta, etorkizunean, independentzia eta sozialismoa erdiesteko konpromisoa izango duen tresna gisa proiektatuko dena. del siglo XXI, queremos impulsar el sueño de tantas generaciones que nos precedieron y el futuro de las que nos sucedan.
un Estado vasco para una Euskal Herria unida, independiente, euskaldun y socialista, construida sobre los valores del feminismo.